u političke svrhe. Tabloidizacija političkih dešavanja, kao što je slučaj u Makedoniji, stvara atmosferu straha i nepoverenja među građanima i građankama i u Srbiji, Kosovu i Crnoj Gori. Takav odnos prema dešavanjima u Makedoniji mora da prestane. Protivimo se svakoj vrsti sistemske brutalnosti, kulture nekažnjivosti odgovornih za nasilje, kao i stvaranju atmosfere straha i nepoverenja među nacionalnim zajednicama u Makedoniji. Mi, građanke i građani Srbije, pozivamo na mirno rešenje